Ogoko ne kwa Kikuyu podcast. Guys, andoreme mwena wa DCP ni turona ni mathiete makiaragia ohoro wa kiama giki kia Ndindi Nyoro. Nigwenda tuigue na tuthikiririe uria MP Kagucia aririe muthenya wa muthi ekwa Inoro, na twambe turore uria andu aingi marapostire andu aria me mwena wa DCP muthenya wa ira. Now Kagucia rapostirio muthenya wa ira Ndindi Nyoro kuruguria kiama kiu gia PPK, People's Party of Kenya. Kagucia raugirio one mountain, one party, one leader. Na atongoria aingi aria me mwena wa DCP niguo maraugire. Thiini wa video ino Kagucia rauga atia aya Ndindi Nyoro atiriri, as we speak Rigiji hotete gu consolidate Kirima, na Kirima gigoka mwena wa Rigiji, na Kirima ni kinyitanite. Kagucia kauga atiriri, Kagucia advice Ndindi Nyoro atiriri ati angirokire abe enyihie rugura Rigathi wa Gachagua, tondu already Rigathi wa Gachagua ni anyitithĩtie Kirima, tondu njĩra ĩno ya kũkana kĩama kĩerũ ĩronekana tarĩ rĩrĩ, tarĩ Ruto amutumĩte gũka ku divide and rule Kirima kana gũka kũheania Kirima. So Kagucia was advising Ndindi Nyoro that step ĩrĩa aramĩkire mũthenya wa ira nĩ blanda, angĩrambire kwĩnyihia rugurwa Rigathi wa Gachagua, then maybe after thirikari ingioka mwiri noke aronchi kiama, tondu enemy ni mmoja, enemy ni kiria ni Ruto, na kiama kingi guka kurania tari riri guka ku divide Kirima. Kagucia kwanania atiriri kana kageregeria kwanania atiriri Ndindi Nyoro muthenya wa ira amekire blanda, and of course I'm telling you he made blanda. His timing was very bad. Na ngoretwo ngimwira kuma ira hena video ni mwikereire that already Mount Kenya Rigiji atikite over, na Ndindi Nyoro guka kwa kiama giki yake kora Gachagua uria ajibuildete ni kwinina, na Ndindi Nyoro na kiama giki yake ahota kwinina athaka. Tigwai uria Kagucia aritie, ladies and gentlemen, aririe ekwa Inoro muthenya wa muthi. Tigwai my thinking na nie direda kuga horo wa Ndindi Nyoro ati ni project kane mall. I don't want to say that. But no akaigwa we Rigiji, yes, na we ni anakiuga ugu, na turatendi gwitikia Rigiji tondu auga maundu ni mareka atia, ni marahanika muno. Yeah. No nie kire ngiuga hari my friend Ndindi Nyoro ni atiriri. Yes. Kirema giki kirenda urumwe. Yes. Na waigwa tukiuga ati tukorwo na kiama kimwe, mutongorio mwe na kirima kimwe, tutirauga uguo ni kwiyenda, turauga uguo tondu turi andu amwe, na turauga uguo tondu turamenya mundu turafacana nake etagwo William Ruto, na ni mundu nake utubangire na njira etagwo divided rule, otoria moyekire. Tutingikiuga ni hiturire acokerai, no ni turona ati mundu gwitwo Ndindi korwo ni ni aronagia ri nyingira mwirire ambe etekire oke arute wira na Gachagua, ererere hau tondu nererera ruko-ini ri ya kuigana na tondu no mwanake ukiri na future. Yes. Ni mwanake mugi na akiri mwanake mwega. Riu ri ni angirajurire igiramwira ukatwinyihia harungu rwa Gachagua, tondu Gachagua ni ahota kunyitania kirima giothe ri, na Gachagua ni ahotete kuruta rufora kari muno rwa gu contain William Ruto ri, na Gachagua ni ahotete ku mobilize na ku galvanize not only Mount Kenya but also matura mage maigere, na ni ahotete kumira no shamba munene muno, ni anyariritwo na akahota kumiriria. Ni onekete ni glue na ni gam enginyitithania andu itu hamwe, itagwitigira tondu ithu ni amya twendete mundu utari guoya, twendete mundu kumira na kauruta kiogo giake for the sake of the people. Tondu Gachagua ni akinyite hau uguo ri, na Gachagua ni ambiririe kiama na gikakorwo gigitherema na gigithie na njira nene thiini wa Mount Kenya ri. Any other issue kana any other thing mundu angiambiriria ya kiama kinini ri no yoneke iri ya kugayania. Guys, Oshio
ni MP Kagucia akiaria, and he's making a lot of sense. Ndindi Nyoro abatie gweterera tondu ino ni bara eikia thiini wayo na ni bara ndito muno, ndikana ekuhotana nayo, ndikana ekuhotana nayo ivu ino, no akihotana nayo no sawa, eikia mutego-ini munene muno. Nikaero atiriri, angiretereire athie rungu rwa Rigathi, na hena kaundu kangi guku Kiambu kwena hotekeku uyu gavana utarona atekwenda kuingira guku, nake no one agiuka na kiama giake. Uyu gavana wa Kiambu nake no one agiuka na kiama giake, tondu makotu makiuga atia Kiambu nene. And you see what's going to happen, nani niguo ndeciria oni gukwathi gwikika ithi Ndindi Nyoro ithi ndaoka na kiama giake, mungikano na kiama kingi gioka Kiambu, hena maundu maigana na meguthie na mbere. Na bemwe maenda riu mabiko yani Mount Kenya region na counties atigeye ni kiama gia Kiambu, na riu ukore county no ndiraigua neno anyure twina ciama nyingi kota guthii uguo. By the way, but Rigathi, but mundu wetwo Ndindi Nyoro kwetera kungia mu cost nothing, niki rungu kangata besides atona nimaikanire shugo athi mwena wa DCP. Ukenyihia because as we speak wevu irorete na kou, na uguo niguo kuri Mount Kenya ni DCP na Rigathi ni kingpin wa Kirinyaga ici. So if you try to come between Rigathi na kingpin wake na ukena kama kagitatha ici wabie kuwa maundu mangi, we ukonekana ki we msaliti, we ukonekana weke oroka kwa yani Kirima, and by the end of the day political career yaku ni guthira. So Ndindi Nyoro should be very very careful. Step in aroire ni tricky muno, no money ne completely ge siasa akwemenyerera. Eno step ya kurehe kukana kiama kingi no money ne completely ge siasa aga guthaka wega, no money ne completely, because of course now Bereto akionete he was used by this regime, by Ruto, to undermine Rigathi atano mu office. Ndindi was used to undermine him. Mungikoni murarikana wega, Ndindi ni atumirirwo kana atumagirwo ku undermine Rigathi wa Gachagua our deputy president. He was being used nigo kwa tukio hena tumatugituka, and this political party niramurikwa muno, niraroro muno, and that's why damuratiriri ikinyereria Ndindi Nyoro aroire tugikano na mundu mwe wa Ruto ahamira kou aya turamenya aya ngo aya tuime kou mundu magikana hamira kou awe negira kou definitely twekane wheelbarrow, and Ndindi Nyoro will complete himself completely in your politics ndakana iwekana. So I agree with Kagucia. Ndindi Nyoro agirenyihirie aikare rugura Rigathi wa Gachagua tondu Rigathi akiuga tha ici eterere one ni atia kuingia DCP kwa popularity ya Ndindi Nyoro ni guthira. Asha already ni ninete turakwetwa FNC ta ona ukana kiama giki ndiona muno uria guthie na mbere. Andu aya ma reject DCP, andu aya matekota kuingira DCP no mekwambia kuingira guku. And ask yourself, niki tu no kiama giki ronekana ni kahuibaro icio ngi andu matewa ni tuhuibaro, because already Ndindi Nyoro ni tumuonete uria koretwo agika na ni ahuthirio kwa na mine Rigathi niki andu matawa kiama kia mathakaru ni kahuibaro DP PNU uguo Jubilee andu marona tondu ni tona uria andu a Jubilee marekai maga suspectie no ni kia shoge matauga ni wheelbarrow. So uguo ni guo ikarete maundu mahua na uguo aya ni timu ya Rigathi wa Gachagua macio ni maundu maria mararia na uguo ni guo marera mundu wetwo Ndindi Nyoro. Atiriri maundu manyu mariko inyue marona atia ugienda kwera atia Ndindi Nyoro tondu ikinyerere yoete ni tricky muno no ni nege siasa completely kana hihi ni ego strain by the nego strain ajira na muno
gukira uria angamba kuingira DCP. But anyway, Bashir makinya make ndekora guko the wa mathagu ma mundu arenda kwa Ndindi Nyoro na kona kiama gake. Maybe yararora future not thaa ici. Katete tuone twa mundu mai gwikara kunigo podcast moni manyu maiko inyumana atia. Thank you, God bless you.